Pozdrav ljudi, došli na video i danas ćemo da pričamo ko je jači od našeg Zenova Svegića, tako da baci subscribe, like, šta još ima share, video, sve. Tako da mi danas pričamo da li postoji jači karakter od našeg Svegića Zena, tako da krećemo. Tu imamo našeg Zena, znači naš Zen jak, jedan od najjačih, možda ne znamo da li ima jači, ali ćemo pričati o tome da li postoji jači karakter od njega. Tako da li je to, na primjer, Whis, znate svi ko je Whis, da li je to možda Grand Price, ne znam, možda Beerus, mada ne verujem, Goku, zašto je on tu, ne treba tu, i Čiči, ona ne treba da bude tu, ona, beži Čiči, skloni se, ili su to možda Zenovi pomoćnici, odnosno gardovi. Tu je Zeno, kao što sam rekao, da najjačih likova, a možda inači, kao što sam rekao, mi ćemo i danas da pričamo da li postoji jači karakter od njega. Ja verujem da možda postoji, tako da ćemo danas popričati malo od Zeno jak. Mislim da ste vidjeli onu scenu kad je uništio Zamasua i univerzum, jedan tako da može uništiti univerzum, to je zaista jako. Tako da, ali postoji li možda jači od njega? Kao što sam rekao, da li to može bude Whis, Beerus, Grand Price. Goku ne može, jer ipak oni su bogovi, a on je samo običan Saiyanac, mislim običan jake, ali tu imamo Whisa. Imamo Whisa koji je, znate svi koji je Whis, on je onaj mama, tata, strina, ujka od Beerusa, šta mu god zatreba, i on može patosira virusa na zemlju, tako da. A tu nam dolazi i naš Grand Price, jedan od najjačih likova, isto je kao te nađe facu u svemiru, što bi rekao Zmajev radar. On je isto jak, jači od Whisa, ja mislim. Da, tako da, ali verujem da može da bude jači od njega. Mada to je sada, to Akira Toriyama mora da vam pokaže da li je stvarno jači ili su samo to naše misli da je on jači, a da je u stvari slabiji ili mnogo slabiji u stvari, a može i jači. Tako da to Akira Toriyama treba da pokaže. Onda sljedeći je Birke, naš Beerus. Ne verujem da je on, pošto Whis jači od njega, a Whis smo rekli da je vjerojatno slabiji od Zenova, tako da on tu otpada. Mislim, on je jak, može Goku da pobjedi, samo što ga je puštao tamo. Ne može, Beerus može pobjediti lagano Goku. Ali da, kao što sam rekao, Beerus može da pobjedi, a Zeno, verujem da može postoji jedan jači lik, ali to moramo prepustiti Akiri Toriyami da nam pokaže. Verujem da bi tu možda mogao da ga dostigne Grand Price. Whis ne verujem, ali Grand Price njega, ali to bi bilo to. Ja znam da ste vi uživali, ako ste like, subscribe, share, podelite sa mamom, tatom, strinom, ujkom, koga već imate, sa svima podelite. Ovo je bio kratak video, ali pričali smo da li postoji jači karakter od Zenova, tako da to je bilo to, a mi se vidimo u sljedećem videu. Zdravo!